Ni hilo zamu tulikuwa naye na watu wa Borana kwa sababu wametuchapa ile mbaya, ng'ombe zetu zote wamechukua, mbuzi. Tumekuja hapa katika eneo hili la Tangelia kwa ajili ya maombi. Kumanwa na uvungulu wa Muuo nthini wa isio sikivathukanganio vanthe itu ya Kenya, andu aingi kuma ikonyoni sikivathukanganio ni methitwe mekalite na wia munene, na muno kuma ngalikoni ya yulu na vala kau wa kimbai withitwe wikathite muno kwianana na ukunikilini kana ekalima isio sia Cleovara vakuvi na musi wa Wajia na ula neigwe woka wina kiwu. Ekali aingi ni mavikie kisioni kiu kwi matuku 28 mwei wa 10 mwakani wa 2015 kieleloni cha kung'ithia indo cio, na vala mavithukiiwe ni imama ikuma mbaini cia Ndigodia, na vala vethiiwe na mutuikanisio munene wa isasi, na vala mundu umwe ekithiwe kwithiwa atiwa ni thayu na andu aingi matiwa na maumisie manene, na vala masembiwe kukwata uiti sivitalini munene wa Kuluto kaundini ya Mandera, na tanzia imwe ya kuivithia kumanwa na ivithukia yu imama ikuma mbaini ya Garesi wetwa kwithiwa cia vithukiie andu atatu mambai ya Digodia, na vala mewetwa kwithiwa maumite kisioni cha Eniram kilomita mbuthu kuma kisioni cha Kuluto. Maofisa ma kuthungulula Muuo meungu wa OCPD wa Wajia mewetwa kwithiwa mavikie kisioni kiu na maombania ya andu asu, na vala itina yu wetwa kwithiwa yathikiwe kwianana na mitalatala ya mbai isu. Ni kumanwa na ivithukia yu vala ukunikili ukwonania kwithiwa vena uvungulu wa Muuo isio ni usu undu ula walasmithisye maofisa ma polisi kuthingilila Muuo mvakani wa kaunti ya Wajia, undu umwe na Mandera kisioni kila kithitwe kijikalwa ni andu mambai cia Digodia undu umwe na mbai ya Gare. Andu 12 mewetwa kwithiwa matiwe ni thayu kumanwa na mavithukia ma kila ivinda. Ona uyovo itu ya cheva no yende kumanini ya ekalima ndua ya kotoka den kisioni cha Wajia itina wandu ala mewetwa kwithiwa meyo vete na miyo myathe, na ala ekalima kisio chume kuweta kwithiwa tamai maofisa ma polisi kwithiwa mavithukie kisio kiu, na vala mewetwa kwithiwa makuie aume atatu. Iseso yu yiwetwa kwithiwa yakuie masaa 3 ovala maofisa asu mataumbula kwa ekalima ndua isu kielelo cho cha kutwa isya iseso yu undu umwe na kila mamamba. 3 vehicles of military just came to the plot. The armed uniform and officers just came out. Umwe kati wa ala makwatiwe ni maofisa asu ni mumanyiwe wa ukuu wa miaka 19 kuma kimanyisioni cha Emakoro, vala ukunikili ukwonania kwithiwa ai wa kilasi cha keli kana form 2. One thing I know about him, that person is very friendly, very humble, and actually if you observe him, before even asking him something, you actually get indication that he's very good. Although academically he was average. Ona uyo vo mumanyiwa ungi kwa isitwa Yusuf, ula onake wina ukuu wa miaka 19 wetwa kwithiwa akuiwe ni maofisa asu, mwendwa wake kwa isitwa Bilo onake wetwa kwithiwa akuiwe vala walasimikie kutia kiveti chake undu umwe na ciana. Mundu umwe wakana kukwatwa isesoni uye wetwa kwithiwa umite kisioni cha Albahajam kila kilomita kimwe kuma musini wa Wajia. Kithito cha andu ma musi cha kwenda kumana undu wendo mo maende undu umwe na vala matoiwe itina kwi kiwangononi kiwetwa kwithiwa kitaasya matunda. Thini wa kisio cha Ingembe kaundini ya Meru kwa ilungu ya masaa ana maofisa ma polisi kwi matuku 28 mwaini wa 10 mwakani wa 2015 ni methiululuka kisioni cha Ingembe ya yulu vala itina makilile muvaka na malika kisioni cha Isiolo
kielelo ni cha kumantha mang'endilia ala maweta kwithiwa maitha masya ekalima Meru undu umwe na ekalima Isiolo masani ma utuku. Ni kumanwa na kithito cha maofisa asu vala itina choonekie cha sia matunda itina ng'ombe ila sioyitwe kwithiwa uyini uu ulaivithanitie itina wayima. Mauvo ma kutungwa kwa ng'ombe isu ni maonekie moso na uito munene. Sisi vile tunahitaji, tunataka wakubwa wetu wakuje watusikize ili tujue kama tuko na haki. Kwa sababu hapa Kinandova sisi tumehama kwa masamba, hata wakikuja wakikuta ati hakuna ng'ombe yenye iko hapa, anakuuliza zile ng'ombe zilikuwa hapa zimeenda wapi. Mpaka sasa hivi sisi tunataka haki, tujue kama hatuna serikali hapa kwetu. Sisi bwana wanakuja na zikua ng'ombe zetu na mbuzi zetu wanaenda nazo. Alafu tukianza kufuata tunasuiliwa na serikali. Tunasuiliwa na serikali. Nasikia na ni haki yetu kufuata ng'ombe zetu na ng'ombe zetu. Itu ya cheva nionekie yani na sivitali niu vala itinambua ya metho ya kuseiwe metho ni maendwa a ovala atui andu mamusi na nana emendie kumana kitumi cha endwa mo kumwa ungu asua kwislanziani sia kutelemanja. Kuyanana na ukunikilini kana ekalima kisio kiu no mande kumyoitano kwa serikali kuthungulula Muuo tanzia imwe ya kutwaisya maendeleo nambe. What I want to assure the Isiolo community is that no inch of Isiolo will be taken by Meru. Everybody should take what belongs to them, and the Isiolo team will keep, the Isiolo community will keep what belongs to them. We know there's historical injustices, there are issues that are emerging, and I think until and when those issues are handled, I think the boundary issue will not really help us at all at this particular time. Sasa ninaomba viongozi wa Meru, viongozi wa Isiolo ambao sasa ndio waderibu wako katika mioto ya mambo ya boundary. Na mambo ya boundary sio kitu hapa. Tujirejelee mambo ya insecurity kwanza. Mambo ya watu kukufa, kuuana, kunyang'anyana mifugo. Ni evithukia ila yuwetwa kwithiwa yatweiwe mithenya mivuthu itina ngavana wa Meru Bwana Peter Munya kuelesya kimako chake yulo uvungulu wa Muuo mvakani wa Isiolo undu umwe na mvakani wa Meru. Kuvikia oyu isio sia tigania na ingembe ya yulo ni minite kuikithwa kwithiwa na imwe kati wa isio ila sia kwatie ukuno munene. Ni kumanwa na evithukia yuvala ekalima soko kiutine matwa isye mwatianio wa lelu ni navala mavingie lelu wa kuma maua kuthinga Albatula. Anduele kuma mbaini ya Isiolo ni malasimikie kusemba na kuovosya mathayumo na vala nduthio ya vikiie na kuvivwa na mwaki. Mwatiania ula ukunikilio kuonania kwithiwa wokie vindai nini itina wa tongo ikuma kaundini ya Isiolo kuleana na itambia ya tongo ima kuma kaundini ya Meru kwenda mvaka wa kaundi isu uvikie na kuonanua. Ni kumanwa na kusia kwa ikumbe ya Muuo valamba isi kivathukanganio siende na kuitandhaka metanzia imwe ya kutumania Muuo nduani sio. Ino ni ng'ombe ikuthinzwa ni kana yiwa vamwe tanzia imwe ya kuthengianisya ekalima isio sia kivathukanganio si vomba ya Pokot, Samburu wa vamwe na Turkana na vala kwa ilungu ya samba isi thitwe sikalite ta amaitha. Atongo ikivathukanganio ni mavikite va tanzia imwe ya kutongoesya kutungia mikonzo ya Muuo. Ni vala andu mandua sia Kataru na Lokomuru nthini wa kaunti ya Turkana mavithukiiwe ni ima amai ila siuwetwa kwithiwa sia yovete na miyo miathe ya kau na vala sio wa iya ofisa umu wa polisi na itina sio ya mavuti atatu muthemba wa AK-47. It is the last meeting we are carrying it out from this kraal of Leopard. I want to appreciate my colleagues because as we sat down as administrators, what we resolved is that we need to meet and also visit the kraals for us to be able to talk with the leaders of those kraals and also the kraal members who are living on those kraals for them to continue living as they had been living before. Ni kana kumina ungei wa indo ula mavinda kwa mavinda withitwe wikinite muno isioni andu mandu isu ni monekie masa kwa kisio cha Leopard Turkana ya itheo mayasia kana Muuo ni kindu cha vatanduani na vala kwa vamwe manenie na wasia umwe.
We as ministers and the top government ministry official now attend to stamp our presence and to stamp our support into this process. Because at times when we only have sub-county administrators and the ward administrators in this process, then the other leadership is missing, then people see something is missing. And we are happy that the way we see people, they are coming up. Ni kumono na vungulu wa Muuo ndeni wa Isiolo kivathukanganio vande itu ya Kenya. Sivo isio ni sia Isiolo wajia Umui na Mandera. Bala ekalima isio imande na 15 kwa serikali ni kanaji kithie kana ni avikia na kumatumanisia Muuo ndeni wa Isiolo. Ni watho waku na ni watho wakwa kwikithia kana ni twatumania Muuo ndeni wa Isiolo. Kilungu chombo na kwetu kwaku ninye nchimi Wambua.